Aye, Tsonga ka hina manyangazi the commissar so long as u subscribe and kombela u subscriber. Na xi nga sungula mbala hi xona is to raise my disappointment over an artist ya xisati leyi nga lumbetiwa sweswiwani u yo hakeli ti-influencer to karhi ku discredit album ya Prince Rhangani. That's a very low blow if hi vona indeed, because just a few days ago she was crying over cyberbullying. Sweswiwani loko ri indeed va hakeli vanhu va endla the very same thing to Prince and taku it's hypocrite sweswo. But as far as now I've spoken to Gaza Bosha and has confirmed indeed the information that has been given is valid. And then number two, I won't go deep into the album ya Prince. Ndaendla kahle ndayitsamela kahle naendla video ni vona ku namuhla Friday vanhu wow munhu ta tshamela video ya 10 minutes ala ku vona review ya Prince Rhangani. But the song that which caught my attention is story i ximtete loko ni ta yi hlamusela mi ta tlhe mi yi rhandza because yi na swigego swo tala ngopfu, especially part ya Joe, because Joe yi kombisa ku na lava nga ta va ta yi juta ku yi hambana na vana va yona yo vula ku Beni na Prince. For sure Munghana Lonene na yo yi manyamanyweni kwala xikarhi. Speaking about Munghana Lonene and swi ni tala sweswi ni vulaka vito ra vona hi leswi ka Munghana Lonene swi humelelaka loko artist yi nominatiwile va kha va swi tiva ku va ta hi nyika award, ve nge yi rambi ka the main event ku yi ta perform njhani na mo ni mi kombeta ku swi njhani. Va ku nominate as an artist fika va ku nyika xingolongondwana lexiya xa vona lexiya xa vukungundwani na 12,000 ivi va teka artist leyi yi nga nominatiwangiku, artist leyi yi kumbexani yi nga ta ka yi nga win award, va fika va yi rhamba va va ri na budget ya mali yo hlayela because na SABC va kha va fana moya va n'wi nyiketa 45,000 and na ku twisa mihleketo ya n'wina ku who's the biggest winner lawani, who's the biggest winner. So these awards are very tricky thing. Lagu mahanta la mali yo tala than xingolongondwana lexa na 12,000 because award ta ka Munghana Lonene swa ha ri na value aka ha ri swona leswo swo ta ku amina award winning artist loko ku vutisa ku award yi ku ya Munghana Lonene swi ve swi nyamisa ku na you are proud of something lexi swi tikaka swi olovaka ku xi kuma loko wo tirhisa mali or ti-connections ta kwala ndzeni. Then issue number 3 ku ni hlangana video yin'wanyana ka TikTok ya swihlangana swin'wanyana ve ri Tsonga Diamonds. I think the artists talk higher because they don't have power on stage, because they don't have dancers. That's what you need. You need these girls. I will post some of their videos. You need them to come and dance for you. And like I say, lokuru na the event ta cultural to car baskota vana lava vanhu ku ta va ta mnandhisela intlangu kumbe yini. I will drop their booking details, then drop the video ta vona to car leti ni nga ti kuma. Let's book them shem. They still give aba endle swona leswi ya misicina kwacina tradition ya mampela and hi vona lava va fanele ku va supportiwa ngopfu because va hlayisa ndhavuko wa hina. Hayi leswi mi swicinaka loko mi pfumala va cina swo tlhavatlhava na ayi va Tsonga ka hina the videos ta vona hi teto na ti-booking details ta vona swi tsala kwala hansi ayi.